Hallelujah, bwoko bw'Imana. Hallelujah, that God is people. Amazina yanjye nitwa Imana Eric. He is called rw'Abantu. Ndi umugabo ndubatse. He's a married man. Mfite umugore n'abana barindwi. He has a wife and 7 children. Abariho ni batatu, bane bitabye Imana. Who are alive, the 3 and 4 passed away. Ariko njya mbabara kuko Imana yari yabampaye. But I count them because God had given them to me. Imana ishimwe mu bitubaho byose. I thank God for everything. Bwoko bw'Imana mudukurikiye. God is people who are following us. Ndashaka kubaha ubuhamya. I want to testify. Ubuhamya nshaka kubaha. The testimony I'm going to give. Nabwise insanganyamatsiko igira iti. I called it, I've given it a name. Garukira Uwiteka udapfa. Return to God so that you may not die. Garukira Uwiteka udapfa. Return to God so that you may not die. Manyemerera tukabanza tugasenga Imana. Let us first pray. Kugira ngo Uwiteka abane natwe. So that God may continue to be with us. Reka twubahe Imana dusenge. Let us respect God and fear. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru. Father, we thank you the heavenly God. Tugushimiye umwanya duhaye wo guhagarara imbere y'ubwoko bwawe. This moment we have stood here to stand before you. Tuganira ku mirimo n'ibitangaza wadukoreye. Tuvuga ku ijambo ryawe. Speak your word. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Your name may be blessed. Turakwinginze Nyagasani. We pray unto you, Lord, kugira ngo ubane natwe. that come and be with us. N'abari twe. Not me. Ahubwo izina ryawe but rihabwe your name may icyubahiro. be glorified. Tuguhaye ikaze Mwuka wera. Welcome in Holy Buri Spirit. muntu wese ukurikiye ubutumwa bwiza. Mana yo mu ijuru ubane nawe. That may do with him. Kandi umuhe umugisha. And may bless them. Urakoze kubyumvisha. Thank you because you have heard. Tubisabye twizeye mu We izina are rya praying Yesu. in the name of Jesus. Amen. 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 Bwoko bw'Imana. God is people. Ubuhamya bwanjye. My testimony. Ni ubuhamya bukomeye. It is a very powerful testimony. Munyemerere. Just allow me. Tubanze dusome ibyanditswe. Let us read the scriptures. Kuko birakwiriye ko umuntu wese. Because it is gospel that everyone akwiriye kuyoborwa n'ibyanditswe. has to be led by the word. Akwiriye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Has to be led by the word of God. Turasoma. We are going to read. Mu gitabo cya Yeremiya. In the book of Jeremiah. Igice cya gatatu. Chapter 3. Dusome umurongo wa 12 n'uwa 13. Verse 12 and verse 13. Yeremiya. In the book of Jeremiah. Igice cya gatatu. Chapter 3. Turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13. We are reading from verse 12 and 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let us read in the name of Jesus. Ngo genda wamamaze aya magambo ahaherereye ikasikasi uvuga uti. That go and preach these words from the east, saying that this. Garuka wamusubira nyuma we. The return who has gone away from God. Israel. To Israel. Niko Uwiteka avuga. That says the Lord. Sinzakurebana igitsure. I may not look at you with anger. Kuko ndi umunyembabazi. Because I'm merciful. Niko Uwiteka avuga. Says the Lord. Sinzakomeza kurakara iteka. I will not continue to be angry with you. Sinzakomeza kurakara iteka. I will not continue to be angry forever. Icyo nshaka kimwe. What I want one thing. Nuko wemera ibyaha byawe. That you may confess your sins. Ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. What you had done to the Lord your God. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana. Let us continue reading the word. Mu gitabo cya Hosea. In the book of Hosea. Hosea. Turasoma igice cya 4. Chapter 4. Hosea igice cya 4. Hosea chapter 4. Igice cya 5 duhere ku murongo wa 15. Chapter 5 from verse 15. Nzagenda nisubirire iwanjye. I'll go and go back to my home. Kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo. Until when they accept their sins. Bagashaka mu maso hanjye. That they may seek my face. Nibabona ibyago bizabatera kunshaka. If they meet with a lot of trouble to make them to seek me. Nibabona ibyago bizabatera kunshaka. When they meet with the trouble, they will make them to seek my face. Hakiri kare.
before when it is early. Hose igice cya gatandatu We are in the book of Hosea uhereye ku murongo wa mbere from verse 1. bwoko bw'Imana God's people ukurikira ijambo ry'Imana for the word of God. ubuhamya bwanjye Because my testimony bushingiye kuri iri jambo is based on ry'Imana. this word we are reading. Hose igice cya gatandatu Hosea chapter 6. umva uko Imana ivugana nawe cyangwa nanjye. Hear what God is speaking to you and I. Nimuze tugarukire Uwiteka Let us return to the Lord kuko ari we wadukomerekeje because the one who hurt us kandi niwe uzadukiza. and the one who is going to heal us. Niwe wadukubise The one who beat us kandi niwe and is the one uzatwomora. and the one who is going to bind our wounds. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Bwoko bw'Imana God's people, dutangiye dusoma ijambo we ry'Imana began reading the word of God. kuko ubuhamya bwanjye Because my testimony bushingiye ku byanditswe. is based on the scriptures. Igihe nari nkiri mu mwijima When I was still in nari darkness, naramenya ibyanditswe, I did not know the scriptures. ariko aho nkuriwe mu But mwijima after coming out of the darkness, nibwo nabashije gusoma that's when ibyanditswe, I began to read the scriptures. mbona ko umuntu akwiye kuyoborwa n'ibyanditswe. That means that I saw that somebody has to be led by the scriptures. Nk'uko natangiye mbibabwira, As I began telling you ubuhamya bwanjye my testimony, nahuye n'akaga gakomeye. I met with a lot of trouble. Wenda ntangiriye mu buto bwanjye When I started from my nari childhood, narabatijwe, I was baptized. batizwa mu mazi menshi, I was baptized in deep water, ariko ntaravuka ubwa but kabiri. I was not born again. Nyuma nza kugwa, Then I backslid afterwards. mva mu by'agakiza, I left salvation and I went away. nigira gushaka iby'isi I had n'ibinezeza byo I ku had to isi, go in the world and enjoy myself. nigira mu binezeza by'ibyaha, I went in sin, deep in sin. gukizwa mbishyira hasi, I put down salvation and I went away. nimura Imana. I transferred my God. Bwoko bw'Imana maze kwimura Imana, And let me tell you, people of God, after I have left God, natangiye gushaka iby'isi birumvikana. I began to look for the things of the world, you Nigira understand? gushaka amafaranga, I went to look for the money. nibagirwa gusenga, I forget to pray. nibagirwa inzira ijya mu nzu y'Imana. I forget the way of going to the house of the Lord. Icyakora ubutunzi ndabubona, But the riches I got it. nubaka amazu mu mujyi wa Kigali, I built houses in this nation Rwanda. ngura imodoka, I bought even a vehicle. ngura akabari kagutse. I bought a very big bar. Ako kabari kari akabari kagutse. That bar was so big, it was a very big bar. Namwe mutekereze kugira akabari buri kwezi ntatumiraga umuhanzi ugezweho buri kwezi. Can you imagine? I was having a bad extra that every month I could bring somebody who the musicians in that bar. Umuhanzi uza kubyina gutaramira abakiriya buri kwezi. The musician to come and then make people entertain people every month. Najyaga mu bihugu by'abaturanyi, I could go in the neighboring nations gushaka ababyinnyi babyinira to look abakiriya. for the dancers to come in my bar and then entertain my guests or my customers. Yeah. Icyo bita ikimansuro. People who are putting on who are naked. Cyangwa karaoke dance. People who are cow dancers. Ako kabari bakitaga Nyamachoma bar. That bar was called Nyamachoma bar. Ntekereza ko hari abantu dukurikiye. I know that people who are following us who know it. Babaye Kimironko. People have been at Ako Kimironko. kabari kabanje kuba Kimironko. That bar was at Kimironko. Ruhande rwa Bank Populaire. Besides the Bank Populaire. Nyuma nza kukimurira Kipoloso. He transferred to the place called Kipoloso. Muri koridoro. In the corridor. Bare Nyamachoma. Ahari waba udukurikiye wari umukiriya wanjye warazaga kumurira ababyeyi. You were my customer and you also coming there. Ako kabari. That bar. Kari akabari nakoreragamo ibibi byinshi. It was a booming bar and I was doing a lot of sin there. Bwoko bw'Imana. Some people of God. Insanganyamatsiko y'ubuhamya ndi kubabwira. The theme of this testimony. Nayise ngo. I called it. Garukira Imana udapfa. Return to God that you may not die. Natangiye babwira ukuntu nari narakijijwe. I began telling her I was born again and then I backslid.
Imana ndayimura. I had to shift my God. Ariko Imana ishimwe. But I thank God. Ko yanyemereye guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. He has allowed me to stand before His people, that I may speak to you what God has done in my life. Ubwoko bw'Imana. People of God, ntabwo newe n'isoni I'm not ashamed yo guhagarara imbere yanyu. to stand before you. Mbabwira And ibinakoreye Imana. I testify what God has done. Mbabwira uburyo nayigomeye Imana. I'm telling you how I was disobedient to the Lord. Njya mbona rimwe na rimwe mu macaci. I always see at one time when I'm in churches. Nagiye mu nzu y'Imana gusenga. I've gone in the house to pray. Uburyo abakozi b'Imana. They were the servants of God. Babwira abantu kwihana ngo baze niyeze babona batewe n'isoni ryo kwatura ibyaha. But people get ashamed to come and they confess their Ariko sins. sibyo ntabwo byari bikwiriye. It's not supposed to be like that. Iyo ushaka gukira indwara urayirata. If you want to be healed from the disease, you have to speak it. Ntabwo ntinye kwatura imbere y'ubwoko I'm bw'Imana. not ashamed to confess. Kuko ntashaka kuzongera gusubira mu bihe Because Satani yankoresheje. I don't want to go back where I was, where the devil was using me. Ubwoko bw'Imana. People of God, Nari umusambanyi ukabije cyane. I was a prostitute beyond measure. Nari umusinzi ukabije cyane. A drunkard beyond measure. Maze kwimura Imana. After shifting my God, Ibyo byose nagiye mbyigaragura. I had to go inside things and I was doing Ndagenda it. nibera umusinzi. I was a drunkard beyond it. Ndagenda nibera mu I busambanyi. was a womanizer beyond it. Nibera mu rugomo. I was in that kind of life which is bad. Ubwoko bw'Imana. People of God, Nagomeye Imana. I disobeyed God. Ariko ndashima Imana ko ari nyembabazi. But I thank God that He had mercy upon my life. Niyo mpamvu insanganyamatsiko nayise That's why the theme says that garukira Imana utayibuka. return that you may not be destroyed. Nanjye habuze gato nari It ndimbutse. was not that, it was just by coincidence that I was supposed to die. Nari ndimbutse. I was supposed to be destroyed. Muri uko kwigaragura muri ibyo In byaha those sins I was in, maze kwimura Imana after shifting my God, habayemo guca inyuma umugore twashakanye. I had to leave my wife and then I go to other women. Umugore wanjye w'isezerano. My wife whom we had a covenant with. Byabaye ngombwa ko muca inyuma. I had to go behind her. Muri ibyo byaha nari ndimo. In those sin I was doing. It's terrible. Yesu yarabivuze ngo Jesus said that ngo tutabana n'umwanzi wanjye. the one who stay with the Ngo enemy, tudateraniriza hamwe arasandaza. that the one whom we are not together to be gathered has to scatter. Dusomye Luka igice cya 11 umurongo wa 23. Luke chapter 11 and verse 23. Ngo tutabana n'umwanzi wanjye. The enemy you are with, Ngo tudateraniriza the hamwe one who are not arasandaza. together, the one who don't join the thoughts has to scatter. Iyo wimuye Imana If you shift God, uko byamera kose isaha n'isaha ukora ibibi. at that time you have to be scattered. Imana ishimwe. God help us. Rero nakomeje kwigaragura muri ibyo bibi. I was in that sin. Muri ibyo bibi That's baje it. kubamo gutera umukobwa inda. And that situation I had to pregnant a certain girl. Ubwo mbamparitse umugore w'isezerano umugore wanjye. I left my wife, my first wife, with the covenanted wife. Nshaka undi mugore wa kabiri. I had to look for another woman. I married another wife. Nshatse umugore wa kabiri. After marrying the second wife, byabaye ngombwa ko umugore wa kabiri mutunga mu buryo bw'ibanga. I was supposed to keep, it was supposed that I had to look after this woman separately. Mbihisha umugore I w'isezerano hid from my first wife, ndetse n'umuryango wose. even the entire family. Bihabanga hagati yanjye It n'umugore wa was kabiri. between me and the second wife. Ubwoko bw'Imana n'ubuhamya burebure. The testimony is so big, people of God. Muri ibyo byaha nari ndimo ikintu gikomeye cyabayeho. You see what happened after that? Kubera ko nimuye Imana. Because I shifted God. Imana rero yarebye ibyo bintu byose nigaraguragamo. God saw what I was doing, all those things I was doing. Ibyo byaha byose All that nigaraguragamo. sin I was in. Iby'ubusinzi, The drunkenness, and iby'ubusambanyi. the prostitution. Imana ntabwo yabyemeye. God could not allow it to continue. Ntabwo yabyemeye. He did not continue to allow it to continue. Ubwoko bw'Imana God's people, byarangiye. at last, Satani asabye.
the devil asked for him. In between there, nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 50 igice cya 21. I read in the book of Psalms 51. Zaburi ya 50. 50. Igice umurongo wa 21. Verse 21. Handitswe ngo, it's written, ibyo urabikora kuwe, that you do all that and I look at you, ukibwira yuko mpanywe nawe, and you think that I'm equal with you. Ngo ariko nzaguhana, but I will pay you back, mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikira, and I will put it before you as it follows each other. Bwoko bw'Imana. Hallelujah. Nuko nanjye byagenze. That's how it happened to my life. Nanjye nisanze Imana yamaniye. I found myself in God has given me that situation. Muri ibyo byaha nigaraguraga. In that sin I was in. Uwo mugore yateye inda wa kabiri. The second wife whom I impregnated. Fata icyemezo cyo kumutunga umugore wanjye wa kabiri. I had to keep her and make her to be second wife. Tubyarana abana bane. They had 4 children. Umugore usezerana atabizi. The first wife doesn't know. Nongeye gusaba imbabazi umugore usezerana. I repent before my first wife. I repent before my first wife because it's too painful. Whenever I think about it, it's too painful in my life. Yeah, I hurt her so much. I just got even if I repented before her and she forgave me, but still I repent now before her again because it's too painful. And I thank God for my first wife. According to my worst sins, I was not supposed to be forgiven. I was not supposed to be forgiven. But because our God is merciful, He's mercy, He gave my wife, put a spirit of mercy in her. In my wife, there was a spirit of mercy. He was so merciful to me. And she forgave me. And she forgave me. God is people, let me tell you. Shifting God. After devil has come to take my life. He came to take my life, asking for me. God allowed that second man to die. Even the 4 children also died. What is people? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Return to God. God is people. Return to God that you may not die. Return to God. He is merciful. He is a God of mercy. He is a God of compassionate. However far you have gone, as long as you come back to your senses and come back to God, God is ready to forgive you. God is ready to forgive you wherever you are. Those who are listening to us, dear listeners, here this is the testimony. And God is here for you. He's also waiting for you. That not matter how far you have gone, even now, you can make up your mind and come back to God and repent and humble yourself before the mighty hand of God, and God is going to forgive you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jehovah. Thank you, Eric NYAMACOMA. Thank you, Jehovah Rapha. God is people. It never stopped there. The devil was not, they never stopped there to kill my second wife and the 4 children. It ended up I myself. The devil had put a case on me. I found myself in the prison here in Rwanda. I found myself in the prison. In the big prison here in Rwanda. God is people. Maybe even you listening to us. But I'm advising you. I'm counseling you. Stop from there, just return before you die. Niyo mpamvu twatangiye dusoma ijambo ry'Imana. Twasomye muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 12 n'uwa 13. Imana yakubwiye ngo garuka wa musubizi
gusubira that nyuma you return, you who was backslid. sinzakurebana igitsura I'm not going to look at you with a bad heart. kuko ni umunyembabazi Because I'm loved, I'm everlasting, my love is everlasting. ngo sinzakomeza kurakara I will iteka not continue to be annoyed with you. ngo icyo nshaka kimwe One thing I want from you, ni uko wemera ibyaha byawe that you may just know that you're a sinner. ibyo wacumuye ku Uwiteka What you Imana have yawe done before your God, bwoko bw'Imana God's people. ahari nawe wabariwe Imana Maybe even you have shifted God in your nkuko life. nanjye nari Just as I shifted God in my life. muri Hoseya twabisomye We read in the book of Hosea, igice cya gatanu chapter 5, umurongo wa 15 and verse 15, ngo nzagenda nisubirira iwanjye that I will go and go back to my home. ngo ibyago n'amakuba nibikugeraho And when the sins and troubles come unto you, ngo nibwo uzashaka mu maso hawe that's when you seek my face. Imana igishyiraho iherezo God puts an end. niyo mpamvu yabitubwiye no muri Zaburi ya 50 That's why I said in the book of Psalm 50, umurongo wa 21 verse 21, ngo ibyo urabikora nk'uko wewe that you do all that and I keep back ukibwira and yuko mpanye you Imana think that we are equal with you. ngo ariko nzaguha But I'm going to punish you. mbishyire imbere y'amaso Then yawe I put it before your eyes uko bikurikirana as it follows each other. bwoko bw'Imana But these people, Urumva ibyambayeho hear what happened, what went on in my life. nuko Satani That's how the devil yica umugore wanjye wa kabiri killed my second wife n'abana bane and my twabyaranye four children we bore. bwoko bw'Imana God is people. nabaye nk'umusazi I was like a mad person, confused, don't have a sense of direction. mumbabarire Have mercy upon me, forgive. mumbabarire igice cya kabiri cy'ubuhamya Forgive the second part. nzakibaha vuba I'm going to give it to tuzongera you. dutambutse vuba bidatinze mumbabarire I'm going to give you the Imana second yo mu part. ijuru ibahe umugisha May God bless you so much. tuzasubira ubutaha We are going to come back next mu gice time. cya kabiri cy'ubuhamya mbabwira The ukuntu second part, Satani nisanze yashyizeho urubanza rwo gufunga ubuzima bwanjye when the devil put him in mbabwira prison, ukuntu nageze muri and gereza I went in the prison, nkabona Imana and I saw God there. mbabwira ukuntu I'll tell you. imiryango yanteraniye ko umugore wa kabiri amaze gupfa After the second wife died, umugore usezerana atarabizi the first woman doesn't know, imiryango and the itariyizi family didn't maze know. byose birangira They all came together, and everything was on my head. mbabwira ukuntu Backfired. I'll tell you ni birebire how everything Imana backfired. ibahe May God bless you. mumbabarire ubu igice cya kabiri The second part, nzakibagezeho ubutaha I'm going murakoze to thank you. nitwa Eric atuma Imana It's called Eric NYAMACOMA. Imana ibahe umugisha May God bless you so much. Amen. Amen. Thank you. washaka kumpamagara Whoever wants to call me, yambonera kuri iyi nimero this number, 0788 0788 75 75 64 64 31 31. 0788 0788 75 75 64 64 31 31. Imana itanga amahoro The God who gives peace ibahe umugisha may bless you. amen Amen. Thank you.